Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagod na kayo nga rin ti surat ni pakasaritaan ni Esther nga napoluan digiti karuba. Dear Manong Nemi, nabayagen nga karuba mi Manong Nemi datata inso kenina na amparo. Dakkel ti balay da? Ta dakkel idi ti pamilyada Manong Nemi. Idi apagbit, idi nabit kami pa'y nga agasawa, iti asawa ken ni Lando, nga may salay nga karpintero, no daduma agsardeng tawan pagtrabahuan da, mapan sumublat a makipasada ti tricycle, unot tila addad ti pamalin nga trabahuen, tapno laeng, adda itad na kwarta nga igatang ko ti bagas, sabon, daduma pa nga sapulan, ken aramaten na giti talungan nakmi nga mapanagbasa. Nakangat nga to ti alad damano. Idinto, ta nakabasbasit ti balay mi. Kasla David ken Gulayap. Tangtanga din mi Manong Nemi ti bakod da. San may makita iti balay da. Ngem no subirit kami iti gate, makita nagpintas ti arubayan da, adda pa'y swimming pool da. Nagpipintas da kiti masetas iti panakahardin da. Ta siyempre, adda hardinero da, adda lamandera da, adda kusinera da, adda paradalus da, kayat nang sawen, adda katulong da. 5 da kita anak da. Una, kabailan da, kasadar ko da jay inauna, no Jack Mariro, Manong Nemi. Ngam saan ka mga nagkaskolaan ti elementarya? Ta siyempre, no babak nang akit exclusive ng eskwela. Diba basaan da? Naggraduar kami laing ti high school kini Lando, Manong Nemi. At da idin ti construction ni Lando, idagam mo kami. Tadakmat idi ti may sa karinderya, nga servidura, kat sadya kam nga nagamam mo. Nagpadpada kami nga nakurapay kay marigrigat iti asawak, kuna idi tatatang kininanang di si bibiyag na pailaang, ay, Esther, no kayat mo nagpamilya anak ko. Pilya mo adat lalaki nga talaga nga magtad kang kat sa liwanwan. Nga sinungarot ti mayat nga agarim kanyak, itikas kanyak na nang adamabalin na. Tinakurapay agit para tinakurapay. Tibaknang agit para tibaknang, kastaman ti kunada. Wan nga madamat agit tinakurapay nga makiasawat baknang nga bimaknang. Wan no saan dati baknang nga mga asawa itinakurapay tapno itag-ay na. Ngam saan batakas na tinapasamak Manong Nemi, kapotag pimpinatag kami, kinilando, nangguro na iditag dedate kami, adan mapaspasamak kada kami, aging ka nagsikugak, iso nga pilitan nga nagkasar kami. Huwes laeng tinagkasaran mi Manong. Nadaan kami idin di masjid nga balay, taada regalo da kada kami.
nga da iti suli nga ayan iti suli met nga paset ti pader wano nangato nga alad iti balay da tata inso ken ni nana insa. No kasta kagpadayada idi manong nemi dagiti laeng babak na nga padada iti pastrekenda iti gate. Nako, kat makakaasi kam tulat agsirsirip nga apal to mangkitkit masirsirip mi digiti letson ken naiimas nga taraon nga makitkita min to dagiti aging ingat nga bus drakkel ti tiyanda kaputa nabsog da nag-iimas sa makan taraon para kadagiti babaknang adu kami mat nga kakaruba da ngem ni maysa aw malapulus ti dati kumano makita da kam kumamad dita labas ti alad da ket adda ko mat agpayapay oy da kayo mana umay kayon bakit umay kami nga dito haan na ta anang arod ket paramat laeng kadagiti babaknang kas kadakwada nakaredwar amin dagiti limang anak da sada nagaasawa huwen sada na idestino iti sambali nga lugar aging nga dududulaengen datata inso ken nana insa ngagnanay iti deta nga balay awan pa yung katulong da nanagsagda nga ta ket dududwada awan katulong da ata siguro kunada handa na kasapulan ti katulong ta dududwada waten kabaylan damat siguro nga si kasuan nagiti masetas ti hardin pagwatwatan da ammo damat nga lutuan ti kaninda ta dududwada met mabaling nga minsan dalang agluto ti maysang aldaw pamigat pangaldaw pangrabida pa yan anapay ti posible agdalos ako mat agrugit tapno ang problema da ko mat agdalos alis tumat siguro nga bunasin lang nagiti tapok nga matapukan nagiti alikamen da anapay aglaba isiso damat lang ti lablabaan da awanan ti problema da yung nakul ulimek ti balay da wen sa lakas kada kami manong nemi nagtitipon kami kadagiti anak mi nagkaroon ng sumangpit ni Lando kaya adda naimas nga sangpit na no sida ay na tatang nagimas na ta nagalam na ta ay adda na panak nakidayaan anak ko kita nangisuputak mo da ay sapo ni tatang yung bagmanta hamuna tag Sharon gasto na iton ti ayat manong nemi di kita anak mi teori nila talo siyempre adanton mapan mangidasar aggao mangi malukong karete insang peti amada daytan nakaimas tot pan nangandan manong nemi ket naragsak kam tumot akin nilandong mangbuybuya ito no makapangandan tang nang da kayo maten at dapin na bati alawanan ako tanda kami maten na kinanalang yung timangan abi nga siyang kayo nakikidan palubusan na kailatan anak ko tapno mabsog kayo mat kakaisuon nga da napanak nakidayaan ket nangisupot ako alala dapas nagkaibad lang ti nagbasa yo wantang nang sinulang dan tumanin masapol may kontribusyon wala barabaring na da may remedyo may kininanang yo alala sige nga ingay asikasuan na nagita assignment yo dahil to at kami mateng kininanang yo timangan omekan Esther ta sumangot na maten at dapat dadagiti anak ta iso nanti pagbigayan ta ti magpintasan na manunemi kat saan nga aggaapa dagiti anak mi adala basit sandang agpagkinawatan no daduma nang ronagit nasutil met ni na sinot nasutil kadakwada ni Laila dati nagtenga ni John ni Laila sa ni Jenny kinam ka nadalata Jun na kuno ni Arnel digiti nagnagan digiti karakter ni manong nemi no kakit adalata Jun na kuno baaman garama tak tungot ti Arnel kunak mo ta nasutil ni Laila yan pakibiyangan na ti gamit dagiti kakabsat na sanon to ibagang awan inala na yan siya makadakas sa amat nga tutupan ni June kas namat ni Jenny
Sa dan tumitlag kikinatawa manon nemi nagsisinutil da nga ron. Awan pa tinapuutak nga ni Jun kumakit sinipat ni Laila. Ni Laila kumakit kinidil na ni Jenny. Awan pa manong. Wahin, deta unan ti pagyamyaman karag ito nga anak mi ta natudyuda, nasingpedda, nagagetda, nuwat na kiti gundaway nga natay ag problema kam una ti kwarta ket mapanak ka mangiremedyo iti tibbaet nga saba sa kunto iprito sa mintuwan. Wen natin mapamisulsun nga pang merienda, sumurot da. Iti na minsan manong nemi agundaway nga kasapulan launay ni June iti ga kwarta nga bayadan na ti eskwela. Ada idin iti high school ni June manong. Nang, masapul ko unay. Ayaw, ba't ni tatang mo? Kada kay nga Awan ti duldulin ko kwarta anak. Ang nga rodan, siya klayan nga saan nga nakabayad. Nakababaim man. No saan ko mauring ni tatang nyo? Padasag ti mapan na aguutang iti karuba. Nga mawamet maited manong nemi di kiti padami nga nakurapay nga karuba mi tagpapada kami met nga sang kasapulan sang kaapuyan. Huwen manong, aginggang pinadas kong inturtured tinapan nagdurbel. Iti dakkel nga balay da tata inso kinina na amparo. Ti bakit manong nemi ti masadeg, iti dakkel nga rawangan. Abay, asino ka? Nana, siyak ni Esther. Deto'y aking balay dato abagatanin nyo. Abay, hindi mamirmiraot. Uwan na, mamirmiraot kami. Ano't masapol mo? Umayak ko mangibagay ti kwartayo. Ana, umay ka guutang. Uwan na. Bayadak tumatlaeng kasanong karot nga makabayad ka mamirmiraot kayo mat nga magbagam. Pangalan ti magbayad mo. No, andan meron na ako at tami. Akit agbayad kami to ay kasanon na awan. Uno saan kat saan kanto nga umay agbaybayad oro at akwartam. Ay saan ko nga ramid neta nana. Ikarik ka na kayo. No lakin din makaigay mo ko nito kwarta. Idagos kong ibayad ka na kayo. Uno saan na nakastoy langin tapno sigurado. Kana, umay kung to ikaro. Siyakton ti mga sikaso ti hardin nyo, uno umay kailabaan, idalusan. Naglayang ka no kasta. O saramon di kwarta sa mo pa nabanugan. Umay ka umuuna kagtrabaho ha, sa takang tutandanan. Ngayon sabi ka sa pulan. Ala pang-aasiyo na nana. Pang-aasiyo. Awan-awan ti may tedme. Ito ang mas dawak ta, nabayag tayo nga kakaruba. Nabayag nga daretay, kasla balay lang, ti kalapati, ta balayo, dita. Napaspasuli, ti balay mi. Ti bakod mi. Kita man pa yung umay ka. Pinatas ko lang, nana. Barbaring nakunak no amuyot makikaruba. Di kayo kasapulan nga karuba. Natalagad ti kasasaan mi. Ha? At kasapulan mi, kabaylan mi. Nga ori na kami nga gasawa. Ito na ang lawas na. Sumangpit man hindi. Ang gagid na nagit anak mi. Adun tuman nga padayad to'y. Awisan mo tuman na nagit ipadami yung bamaknang. Mapabal kayo tumanan. Ay. Oray umay kon to ikaro. Oray no adun to. Panagtrabaho kami diya mautang ko akwarta. Ala na. Ay, pumanakon. No saan ka pala pumano dita? Labas ti gate. Paluslok di giti aso, tapakamat ka. Kading saan kayo mangtan na. Nana ka para ka mangtan ka. Di ka mat amam mo, di ka mat kabagyan. Uri ka na kabagyan ka no, may miraot ka kitawan. Saan ta kayo kasapulan? Gusto nga umat na mabalim, mangitid ka ta kayo. Sige nana. Manong nemi sanggon ng papilit pa iti kayat ko. Awan ti maramid ko no kasi ti pagrasrasonan da dyan nga bakit manong. No may minsan nga tustumit.
Anya ko mati pambaran na nga mang tulong kanyak ket di nakabkabagyan. Awam mati masapsapol na kanyak tao mat problema da. Ay, andamot kasapulan ti mga sikaso ti hardin da nakabaylan damat. Kabaylan damat taglaba, kabaylan damat tagdalus. Anang aron. Inisong petak dito'y balay manong nemi lipay ti abaga. Nakami suot met manong nemi ni Jun. Iremedyo yun ang masapol ko. Anak at mabaling ko anak. Napanak matin ti sa bali. Hakumat nga mabiling nga pilitin ni no talaga ibagada nga awan. Taawan nga ta, nga paiso, di pada tayo, nga nakurapay. Itamat baknang, di damat masapsapol ti karuba da. Awan, kat ibagak pay nga umay minto, umay konto ikaro. Kasi man. Nagsaya atin ta maalam mo di kwarta kaya di mo pa na itrabaho ko na. Nagtrabaho ka, sakbay nga da kwarta mo. Gusto mo ta? Ay, dito ni tatang mo. Bata baka da kwarta na, nakadilihensya. Di maglakid din manong na imitagdag peso inted ni Lando ang kwarta ka sa pula ni Chun. Kang kanayo na kasi manong. No adag kasapulan may ran na launay nga awan. Ay, ananos, anak ko, kung kunano ka tasawa. Napiyan to lahing na kwa. Sumaya at ti panagbiyak tayo. Hinton ka ano nga rin kung sumaya at tibiyag tayo, tang. Katinto no dumteng nga sumaya at tibiyag tayo. Kasi ano kuma? No mapagbasa na ka, aging ka makapaggraduar ka iti high school. Uno ikarigatan na ka pagbasayan ti college. Kat makapaggraduar kan, di saan munto nga tamat nga baybayan, nagiti adim. Saan nakamto nga tamat nga baybayan. Samin ka di nga obligasyon anak, ti anak. Nga inton makapagturpusin kat biyang naman timang tulong iti pamilya na. Ang no talaga akayat mo ti tumulong na siya at launay. Taandot ka kasta. No makaturpusin na kita anak, agtrabaho da para kadakwada, agsagana da para iti bukod damat nga pamilya. Saan tong obligasyon ti naganak nga dumawat wenno mangibaga kadagiti anak nga ne talyawan nyo mo't ati utang nyo na imbaga nakam kada kami nga naganak kada kayo nga kami nga nang paadal kada kayo sa amin nga mabaling ang kunente kas diyan ta obligasyon na kita naganak nga mangten iti masakbayan na kita anak angem no di anak ket na siya at imposible nga na dinatalyawan jaya nang isakripisyo ti ado tapno lang magunod na terapap na hangka di kakas tanong ko dagiti bagbaga ni Lando kadagiti anak mi manong ket may pasagabsat met dagita iti panunot dagiti anak mi ket kunada tang nang aw pagdanagan nyo no talaga nga makapaggraduar kami dito ibalay ti umuna nga padaklen tayo kompleto nga alikamen rapintas nga balay ken saan kayo nga trabaho dakam dumatan nga agkakabsat imang suportar ka na kayo no nasken nga mga alat at katulong mamalimat lata sana nga standak ko saan tayo ka sa pulang ti katulong takabaylan tayo ti trabaho aya esto ta ko nayo nataltalged nalaglagda nga balay tapno di kas na kita tiko nata nga ro na napimpinas mo lang ti panagbiag no natalged ti ayan tayo nga lugar wano balay tay adda urnong nga nakasagana nga kaoten tayo just in case of emergency nakita mo lang ti kalkalik kag umantay kan kas kada kayo panagsingsing petyo ket napintas to kumat bangunan nyo nga pamilya sana kastoy tana nga rod ket sa mimat nga insaganaan ken itatang yo ti amin nasaba kami mat nga nag-asawa nga malaoris kami nga naggraduar
No da kayo to, nga anak mi ti makapagturpos, apo na ragsak mi to na yun nga naganak ka na kayo. Ngayon makapagturpusak to nga tati kolehiyo nang ni June ti nagsaludsod. Mga asin na po Diyos na. No lakid di ta, diretso ti trabaho, sa anak nagsardeng, hanggang mga mamukawan ni Bosta at kontraktor iti kontrata na. Mga asin na po Diyos. Talo kayo matlangit, kabaylan na kayo. Naging ka manong naming nga dimteng iti may sagundaway nga si mangpet ti asawak kabayatan tinapig sa nga tudo sinarukusok na ti bayakabak. Sakit agoy uyak nga dimteng manong nami di inikat ko nga dagos darwaten na kit sino kata. Apre gaming sinarukusok mo ti todo. No jak sinarukusok makaawid ako ma. Kat imposible nga saan nga sumardeng. Kasano sa santo la sumardeng nga intunpi ka. Di madandanagan kayo. Wala nga, andan sabi dati nga aniit mo, kalpasan na kat natutuwag ka. Alalala. No, anda mabalimulot when nita nga kalduwag. Sagam na tayo, kumusta na kita anak ta? Ay, masa titurog data, na imas nga titurog, no, kasi nga tutudo, nalamiis. Kita na mga ti mabaling mo kalduwag, bakit? Yan. Waring sumayat tumadla tiriknak madamdaman. Di makadakas manong name. Pumarbangon, idi makariing nga nagpaypayagpag ti asawa. Lando! 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 Diyos ko! Makasinit ti kinabara na. Nakabarbar di asawa. Inaramid ko ti pamuspusan manong nemi tapno laeng ang tal na ti panagtagtagargar ti kunada nga panagchichil. Wain manong linabarak. Iti niya nagalikam-kam nga danom, babaeng tila bakara. Aumad nga rin makita ng alkohol, rabing alkohol, pa nga daw ko kuma, iti gorigor na. Ang kumbulusyonin ti asawa, triniin ko na kita anak ko. Manong name aldawan, ni John manong name tanapan nagpakpakaan si ti karuba mi tapno yung kastakit itaray mi ti ospital ti asawa. Imbaglagi din. Tas anda nga nagpaidam. Iti anda owner tayo jeep na nga nangiloganan mi iti asawak ket empam mi ti ospital. Di makadakas manong name ti ospital. Handamet nga asikaswen ti pasyente no saan nga sigurado nga da pagbayad dagiti pasyente wano akin kapamilya ti pasyente. Doktor, alawan nyo kumatibiyag ti asawak ti ama ti talungan nako. Iremedyo numano mga kwarta ti kasapulan na may spalayang ti asawak. Maglagi din da imanugod da manong naming at inasikaso da nga dagos ti asawak. Naging kayo di maalaw dan manong naming ti panagchichil na kung ti doktor. Da sakit ti asawa mga ilimlimod na kayo ka. Alisto, nakapsot ti bagay na, resestansya na. Kasi sila tinapasamak kang kuha ng ni. Nito kayo yung asawang doktor. Kasabulan ti takila kwarta tapno. Nananay ti panakatratar ti asawang. Kasi ano ti? Kakadakil na, doktor. Namuan di kita anak ko manong name iti problema mi. Pangalahan tayo ng mad nga ti kakabagyan tayo nga posible nga makaitid. Iremedyo tayo. Saan nga mabaling nga saan tayo may remedyo anak ko?
Saan nga mabalingas ta baybayan latan buyan latan nga ininot nga matay ti amayo. Tanaawanan ti amayo. Adadamat nga grikat tayo. Adadangawan tinamnama tayo nga may kanda kayo tinaranya nga masakbayan. Tadyak lagi di kabailan. Di minto pa kabailan no dakam nga duwa. Manon to lagi din no may maisaha. Manong na minasidgan mi, di kiti karuba mi, adamang ted, 50 sa nga kasud. Ngem, saan nga makaanay, hanga utang na dagat tulong da kada kami. Naging ka manong na imi pinadas kumanen, tinagtugtug, nagbaser, itiya. Dakil nga balay nga karuba mi. Ngem kaskas di manong na imi pinain na ninana Amparo. Talagang naulpit. Dalay lamang nung Nemi ken June tinakabantay sa ospital. Nang daniremedyo yo, basit lang. Natipon-tipon, ngem basit. Layla din ko, manong, may ka, papanan nyo. Dakam ti mga panagremedyo nang maramaring no, at ang mga asig na kami. Pinalubusak dagiti anak ko manong nini. Kalpasan lang at tati ya, nasurok nga 30 minutos. Ito masadag kanya ti doktor. Kasapulan nga dan may pakat nga agas. Awan ti agas ti ospital, masapol kumatang karita ruar, ti parmasya, ti butika. San siguro umanay tayo doktor ka na remedyo? Ano nga ti mabalin tayo? Ay, adan na kiti anak ko, parbaring adan na remedyo na doktor. Aday niyawat manong na ni June nga kwarta. Nakalaman ako. Doktor, umanayin da ito. Sige, sige. Okay, dito treseta. Mabalin nyo ito kumatang. Tungpalan nyo ito na ikabil treseta, ha? Katangin nyo amin. Siya akong manong namin at nagdardaras nga napanggimata. Talaga nga, nagastos. Ala, ang ngabali. Barbaring no, maagasan timbaga ti doktor nga sakit ti asawak. At ilimlimad nga kayam nga sagubani ti asawak, pilpilitan na laing. Imbaga ta natuduan, tapno ni ospital, tano saan nga ni ospital, sa amin nga na maamuan, nga kayam talaga an-anayan na. E din sa nagsudak ka ni June no nangalaan ti kwarta. Di karuba tayo. Hana? Yan na Amparo? Saan nga ni Lola Amparo ti imasadag ka na kami kinailayla. Tagba, hindi ta nagdodorbal kami ti gate da nang. Sino nga ron? Ni Tata Enzo. Kit, nagpapakasi kami Ang karimi nga, da kami to ti agikaro. Kahit nga sa wan, da kayo to ti agikaro. O na, da kam to kinilayla. Isutin ba kami nang isuhan ng tedmet. Awanin ti ado nga sao. Islamadi, itay damong nagpapakasi kami. Nagsangsangit kami pa Naghasam ta, ama, ti kayat ming isulbaren. Kung nabi may, anyan to, pwede naranya ka masakbayan mi, no, awanin ti amami. Saan na kami nga kabaylan ni nanang mi, no, sisu na lang. Uri duwada kat maligatan kami pa Kada kami nga talong agkakabsat, kada tarigagay may launay nga sumayat ti biyag mi. Tapno saan ka magtanin na ti kinakurapay kunami. Gaday tamaten ti nakaallo ko yung tirig na tilakay. Unang, nang tedmeted. Agad na siya doon yan ako. Kunak man lano. Hindi dya bakit siguro. Ngayon, di alakay. Kita, siguro na manapatangan mi. Nga naalo ko tirig na nanang. Kaya naasyan ka na kami nagkapsat. Wala. Sa bali lang tiya.
ina, nga mapanagpakpakaasi. Sa balimat ti anak, nagpakpakaasi. Nga maisalakan ti amada. Una, nalenggaw naming agdrama. Ngayon saan nga drama ti napasamak nang. Talaga nagsangit kami. Nga dahil ta siguro ti nakaalukuyan, nakalunagan ti puso ni Tata Inso. Manong nemi nagtalinaed ti asawak, iti ospital. Ket kabayatan nga diti ospital, manong nemi. Makita ka sumasayat met ti kasasad na. Ngayon tultuloy met latarig na kakapsat ti mapanagbasa. Imbag, tatapay na batbati ka natay napanda inutang kini Tata Inso. Esther, Inso, saan nga insot nagan ko? Ay, na, pasensya ka. At ang amin iti panunot ko lang ni Tata Inso. Ti karuma tayo? Buenlando. Nagpagpakaasa din iti duwang anak ta. Dalay laki ni June. Saan nga napan ni Jennifer at nabatbati ti balay. Kadiso tinangtad. Kadiso tinagatan ti hagas mo. Iso nga sumaysayatan ti kasasad mo. Hindi ti marikrik nam. Napigsak matin. Adaan anayem. Sut ko na ni doktor. Iso nga nakapsot ti naturalesam. Alis to kang agsakit. Ngayon barbari nga. Norig at ko agsakit. Di mo kami nababuson. Di bagim. Numabanog ka ginanaka. Numabisin ka mga ka. Ore awang ka na. Kasi anong nga mabisinak na awang ka na. Kit makamud ta lang mambalim mo pamudpad. Uminom ka ta doon nga doon. Kasta matararamidak. Kumusta kita nagta? Akit na panda nagbasa ha? Eto no Sabado, tumibigat. Bakasyon da. Da June kani. Alayla. Di ba panto mangikaro. Iti naalat nga kwarta. Kasunod kapaot na. Ikita, wala ta adandanin matin di bakasyon. Di wala yun makabulan, 2 bulan ng ikaro doon. Sumanti kayat da. Nalengmat nga trabaho di kiti 2 ininaon nga agkapsat. Ni June napigsamit, kabay lang tagbagkat. Nuan yaman ti kayat da pabagkat, kas pagarikan. Ni Layla, nalengmat nga glaba. Naimas pa iti luto na. Inyat among baka magustuhan na iti agasawa. Iti luto na. Tabaka no, agtalin na ito nga mamapan para luto. Inyat among lakay baka no alaendan to iti agkapsat. Nga tuloy-tuloy nga kadkadwada. Nga napialang mabalindang ikaro ti allowance daw no. Kasapunan dati kwarta ti eskwela. Imbag man na ng tada. Diyay lakay ka no. Sigun ka na kinagkapsat talaga nagpakpakaasid nga nagsangsangit. Sa bagay, ore man no kasanot ti ulpit ti may nga tao at dalatamet paset ti puso na nga naimbag. Sadya siguro nga nasukit ti imbag nga paset ti puso dahi dyan nga lakay sut ka po na nga nalunag ti riknana. Nasayasayat na dyan lakay. Nim dyan bakit? Kunawan. Takasaon ni iti panagpakpakaasik. Alam mo na ay, nakasagana to yung mangsupapa kiti kinempag nila Tata Inso. To ori sakto ti mangitulit ti mapanagikaro. Kompormen numabalin ko nga termnen no. Asikasuan iti balay da. Kabigatan na nga rod manong nemi nagpakada na kita agkabsat. Nang anak, sino ta nakabanda di ospital? Ni ading mo. Ni mapagkusublatan. Ni Jenny. Kaya kami, iba't bakasyon. Mapang kami tayan dat Lolo Inso. Tarugyan minti agikaro. Alawan anak ko. Ne, dito diba ka na kayo ha? Saan kayo nga agpidpidot?
No adarugit kapidutin mi kahit kung asawan. No adda makita yung napatig nga banag. Hanyo nga tagtagikwen. No nasken nga apidutan nyo sayo ited kadagiti dua. Danana yung amparo kan ni Tata Inso. Mawatan nyo tiket ko sawen. Saan ka mga tagtakaw? Saan nyo nga nga tagikwen saan nyo kukuha? Kahit noan yaman ti paramid da, gusto aramidin nyo. Naimpas ni kan nga panangaramid. Tinasaya at panangaramid. Tayo saan nga sinsinan. Ay, sige nang. Awan pag nanagan nyo. Amo mi kinilayla tiraramidan mi. Duwa nga aldaw da nga nagikaro maron nemi. Ngayon saan ka no pala nga nalpas. Taado ka no pwede giti paubrada. Iso nga numalpas ti klase ka no digiti agkapsat mapanday jay balay da Tata Inso kininana amparo. Lunes manong nemi inruar kon ni Lando. Dito in balay manon naming tuloy na iti palaim na, panagpapigsa na, panagpaungar na. Hintun lawas na, Esther. Bapang ko tumanin kasalita ni Mang Delpin, bareng no, may sirak na. Dakil ka no di project na eh. Kahit no manunga bulan nga diretso trabaho, di ka na siya. Ikaso nang alakay no, may palit kang kati agtrabaho tinatagsen. Kasta't balakit iti doktor ket. Kaya? Diyak magpilitan no, diyak kaya. Balakit no talaga nga di mo kaya sa mo pilitan. Na mga nagdikatan niya mo na sakit mo. Baka saan ka pa yung imbagan ng imbag. Gabat agbasbasa dagiti ubing manon nemi. Na minsan, nga napana kiti balay da na naamparo. Nagdurbelak. Tila kay manong nemi tadda. Sindet ha? Nata, naimbag nga bigat yo. Siyak ni Esther. Taga-rubayo. Tay ina da Jun kini Laila. Ay, mabit lang ha. Loktak ti gate. Linuktan na ti basit nga ri daw ti gate. Tusobrag ka, Esther. Kumusta ka tata? Estoy. Abi kasla, masaksakit kayo. Hindi lang namin sa nakalman nga rimuanak ti ospital. Abay saan nga istorya naging anak mo ya. Nawamat istorya da. Mayak ta, ituloy ko mga ikaro. Di naalamin nga kwarta nga panaka-hospital ti asawak, tata. Awanin tinaskin pa nga ikaryo. Kapata, nadagdagil pa ti panaka-ikaro na, babaeng ka nagiti duwang anak mo. Tapay, kaya umay damit la dito yung agdalos, doon naman pa aramid yun. Dadya ka nakil ka kwarta ng intedyo, akit hampay ng manay. Kano rin yung manahin kahit may tumulong. Nagsupapak ti kinang bagyo, tata. Inuhan niyaman ti problema yo. Nabalin nyo lang tangiyuman ka na kami nang naruna kanya. Na nakasagana ka tumulong. Nang runa ti edukasyon di kita anak yo. Edukasyon? Nang runa ki ni Jun. Dakil ti masakbayan ni Jun no talagang nga matarabay suna. Iti yung umay dangar dito kat magustok launa iti yung nag-istoryada. Nakarakaragsak ka sa salita na kita anak yo. Isumad lagayan mo nakatay, dadtuma ka nakaring-ring kayo nga kakatawa, nga nakaragragsak kayo, dagkang kanta, dagsalsa. Napilayang ba't na, tata, nga pangliwliwami ti magbakimi. Tawarin no kasanong trigat, no naragsak kami.
Amumitag katawa, amumitag umisem. Huwag nga rod. Malagip ko lakit nga rod. Dagiti anak mi. Adun dagiti gundaway nga anniversary ka. Sorry. May naimbagan. Adun dagiti gundaway nga mailiw kami kadagiti anak mi. Dagiti apo ko mi. Ore anniversary mi kada. Dumteng ti Pasko, barutawan. Awanda. Kasla namin pinsanan nga tanilikodan dan nato nga balay. Kasla nalipatan dan nga dito'y da nga dimakkel. Yung mga sa amin mat kadi nga pilitan nida. No, talagang handan nga masango. Taadan bukod da nga pamilya. Saan nga obligasyon na kiti anak mi, ti umay, mangkat kadwa, liwliwa ka na kami, mga upti iliw mi ka na kuwada. Siguro kat sandan nga may liliw. Kada kami nga naganak ka na kuwada. Sa mimat kami nga, ng kunam-kunam idi nga no, mabalin, kad adagbati ka na kuwada nga ore may sa, tapno adalatakad kadwami. Saan kami nga naragsak nga kasawa? Tadududwa kami. Kung apal kami kada kayo no kung kas tamang mangigmiti, ikikis yung kakatawang ang sasalag kakanta. Huwag mat ka diya. Tata, gusto kayo? Yung man niya, tinaaramidan unay di kita anak mi ayat ha. Kasla, na ikarumin nga minpinsan ti, na alami nga kwarta kada kayo. Iti kaadda di kita kapsan. Nairanangan na atake ha? Ha? Namnamahan ka di nga rod nga kabaylan, ninanam nga amparo, timang bagkat kanyak, nga mangilogan, iti kotsemi. Amo ti asawak tag-drive, tamo ming agpadpada tag-drive. No mga ka pa lang ti ambulansya, baka namatayak ton kita. Di pa iti manon ti ambulansya. Ni June, iso da nga kamsat, tinapuuta ka ng bagkat kanya. Tasan nga mo, ti asawak taramidan na. May sapay idi isuna nga rarayatan da. Kung natin doktor, nung naladladaw waklahe nga na itaray, baka naawa na kita. Iso nga dakkel tinaramidan di kita anak mo, iti pa nakaisalakan ko. So, yung bagimay ka, tapno may baga. No sumibiyag kam to pailangan na pigsakan pailangan kasawa. Na kami ti makamot edukasyon di talungan na kyo. Korek la makaluwa manong nemi ti day tangan ng ko. Ket naarakop ko tila kay manong. Agaman kami kada kayo, tata. Agaman kami kini daw-dawat mi kini Apo Diyos kasapay kumatamanayon pa iti biyagyo. Alawin, nabigbigan na kami nga karuba, awan pagdanagan nyo. Tada kami nga mismo ti umay, mangkit-kita ka na kayo. No ipalubos yung lakid di, nga pasari umay kami. Kat agalalang lang nga mga, no kahit yung adanggan ti panagkanta na, iburudik mi, napintas ti buses na. Kanilayla na alaing agsala. Agit umay kami. Nakalukat lakid na ti gate. Ti balayo nga umayan mi. Kastaman ti kunak. Ta ore adayo di kiti apudpud nga anak mi kada apo ko mi. No da kayo nga karoba mi. Nga umay mangkad kadwa kada kami. Ay naragsak kami. Alawin. Nakaupen, nakalukat ti gate para kada kayo nga karoba. Nangruna ti pamilya mister. Nangruna kada June kinilayla. Katuwen, ulitek. Mangopen kayo ti account yo ti bangko, tasadya mi i-deposito ti para ti edukasyon di talungan na kyo. Ya? Kitawan pagnanagan nyo, taag ti tinulong tayo para tinaranya ka masakbayan di kita na kyo.
Manong Nemi, nakaragragsak kami ng runa karagid italungan na kami. Kuna ni John, yes! Kaya't nangasawin manong. Siguradon, nga 100% nga may kantinamnama, nga maragpat da, terapap da. Katuhin, ori awan okasyon, manong Nemi, umakar kami sang kapamilya. Kat nakaragragsak dagit agasawa, manong Nemi, no, da kami, mapagkatawa mi ida, maka tumol, ada serbina dahil transistor da, nga patugtugin mi, kat agsala kanto, mag-isal-sala da nga do, agchat-chat da, dagit agasawa, agbalseda. Ayaw reawan di kita anak mi nga pudpud no basta adda kayo karuba. Kuwet, kat tinong palda manong Nemi inkarida. Nagsasarunong nga nagreduwar di talo anak mi manong Nemi. Iti kolehyo. Nga nadandamad tan ti bugot nga pamilya. Kat gabot na nalawat ti compound ti baba ti balay manong Nemi datata insukin na amparo. Ditoy nga nangipatakder ti balay digiti talo anak mi ground ti pamilyada ket da kam nga kasawa manong Nemi tinagbalinan nga mga nagbalinan nga caregiver dagiti dua tatata inso kinina amparo nga bedridden dan ti agdama kunada nga rod napiyapay dagiti saan nga pudno nga anak tamo da nga sikasuin digiti anak da. Ay, digiti naganak kadakwada. Ngem digiti anak da. Pasari umay damot sa kar, alaga nagyamang kami nga, Mang Lando, Mang Esther, tanda kayo. Alakit ibaga, at nagbalingan na siya at naganak ka na kami. Kitni, pimintas di biyagyo. Na ikanyo tinaranya kumasagbayan digiti anak yo. Gabot itulong da pa pagi ni mama. Gapo iti, kinaimbag mi, kinambag da. Imbag kinimbag. Nagtinulong, wano nagtipon. Ragsak ken kapya, iti resulta. Kaya nung kas pagarigan, tamapukaw ton dito lubong, dagiti agasawa, sa amin to ida malipatan. Takon ko nada kada kami, mainagan ton kada kami, dito yan, nahalawa nga lutek, indak kalabalay. Haket isun tumut ati patawad mi kadagiti anak mi ukodan tumeten kadagiti apu ko mi dudakam tumeten iti maungaw dito lobo. Dito iti pagkabuklan ti pagkasalitak manong Nemi kadagyaman naklauna iti anus mo nga nangibasa ket sabi ko daddamat na ibatik nga adal liliwakin pagsarbingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program. Toy agyaman nga pagayam mo Esther.